Ole, here tu te sibai ole. LR Vision News Update vo in September ni khat sang ni le som ni pakhat. Kan nei ang te lo ngai tha leng u. Vo in chonu dar khat khan Khawzawl District Disaster Management Authority chuan Khawzawl District Disaster Management Authority chu an chairman pu silal chuang kima Deputy Commissioner Howin Khawzawl District a COVID-19 positive case pung Khawzawl chungchang ngai tu in an thu khoma vo in meeting a hian DDMA member te baka Chief Medical Officer Champhai District le Khawzawl Town huam chhung a VLTF chairman te antel ani tun hnaya Khawzawl District abikin Khawzawl kho chhung a COVID-19 positive case apun sak awangin in khwa khirna Khawzawl ka kalpui turin Khawzawl Town huam chhung chu zanin dar sari atanga niriat September sang ni le som ni pakhat thleng restricted area puan an rela hemi hun chung hian din hun chiang zo ka hriat ani theinan mass testing kalpui turin rel ani bok restricted area huam chunga hian chiat to na le medical emergency ti lawa chuan mani in compound chu san phal ani don lawa na po mani in compound chunga bak tho phal ani don lo ani hemi hun chung hian dor hon phal ani don lo awangin mamo nei bik te chu an omna veng VLTF ten atrul angin an buai pui thinang lo theilawa sarkar office kal tur te po in office kal phalna order ming mera office ho tu te siam kenzel tur ani don ani heti ani mek lai hian Khawzawl khopui chunga covid care center rang te din hun chu hetiang hi ania CCC Khawzawl lungwar venga tourist lot a mi som mekin mi pa pakwa le mei chia pakhat mei chanau pang pakhat an ania an zinga hian namdang mi pa pakhat le biate pathum vengthar pali zai ngen pakhat le lungwar mi pakhat te ania heng ba ka hian government Khawzawl college mi som panga omin mei chia paruk mi pa pakwa Khawzawl khupui chung ami te baka namdang mi pakhat atel ani tin heng baka hian 4C siambel ni in model high school a mi som ni an meka mi pa som le mei chia som te ni in veng thar newa section containment area huam chung mi te vek an thung ani tin Khawzawl din thar vengin positive pakwa nein din thar veng 4C a pakhat danin midang te chu government Khawzawl college a te da an ni hlom ani vo in khan quarantine mek somnga le pariat zinga tangin mi somni le pali ten COVID-19 test an nei ve le a report siam lai hian a result ero kan hreman tari lo ani hetiang bok hian veng thar lam point ni tin contact trace to te zing atangin COVID-19 test hi kal pui chho zel ania voin khan mi somli le paruk ten sample lak ni in test an ni vele bok ania tin heng ba ka hian bia telama voin khan COVID-19 positive thar so pali mu chua ani le bok ani hetiang hi Khawzawl district Khawzawl district le khopui chung din hun ani ta ka wangin mitlom ngai le mi in phalte an luang chuak mek zel ve boka veng thar VLTF ne na po containment area cheng tele rivei mek te en kolnan sum le pai thanem tak le bu fai tel artui le ei tur dang te an pe khomin VLTF ten an dong nual to ti hriat ania tin din thar veng VLTF te point home quarantine te tan dal bu fai le tel an lo sem ve mek bok ani vo in tlai dar li thleng khan report kan hriat thei china Khawzawl district a hian COVID-19 ve mek mi som riat le panga omin heng zinga somnga le panga te chu Khawzawl town chunga mi te ania COVID-19 active case mek te hi an vain tun hnai ni ka ninga kalta chunga mu chua vek ania tun din huna Khawzawl veng thar newa section le
เบียแต่ขัวจู containment zone อ่ะปวนอลาอุนิโตอันนี้ตินเฮงบากะเฮียนโคจอลดีซีจวนรันตัลตูแต่จู home delivery รันเตตาละเปชวกตูรินรวมมันนะอลาอุเซียมโตอ่ะจุดเตียงบ่จุยจวนสตัลตูเต็นอันสตัลเต home delivery อันเปชวกทรีนอันนี้บาซาร์มุนะเอโรซาจอร์พัลอันนี้เราอันนี้ตินแห่งบากาเฮียน PWD จวนเขาจอลเขาปุยชุงกงเชียทมชัดนาไทยอังอินอันทกะตูน่าเฮียนลุงวาร์เวงกงเชียจูอปบไลเตไทยอังอินซุมอังอินเอาเราจุงปอยอินฉันเห็นง่ายตะกินอันถกเมกันนิติค่ะกันหันอินเทียตีร์เละบกอันนี้นิสมนีเละปัสริทารียดสังนิสมนีเละปะขัดอินรินนีอัตรังคารโคโซลตาวน์บีกะจวน no tolerance week มันเมกอันนี้มีปุ๋ยแต่ปะฟิล์มคูริละถูโอยล้างเจลิละกันภาคอังโตกเละไทยอังโตกินอินเวนนะมังอีละ SOP อิโซมพรามมังอุตีอิน LR Vision จวนมีปุ๋ยแต่กันอินจ่าอันนี้โอเลคติจงคาทุทารกันหันปวนไทยแต่อันนี้